Ikaze nanone kuri wowe ukomeje kudukurikira ukomeje kubana natwe reka nkubwire ngo reba mu kuboko kw'iburyo ijambo subscribe cyangwa se s'abonner kuri wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ukandeho kandi kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu n'ibiganiro byacu bigiye bita bikugeraho ako kanya. Reka nkubwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yibasiye ibindi birindiro bya M23 muri Kisimba n'indege. Kuri iki cyumweru tariki 28 Nzeri igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarashe ibirindiro bibiri bya AFC 23 ku misozi ireba MT muri groupement ya Kisimba teritwari ya Walikale kivuye amajyaruguru. Aya makuru yanemejwe na M23 yavuze ko iki gitero cyasenye burundu ikiraro cya Mpeti. Amakuru dukesha Actualité.cd avuga ko drone yanyuze mu kirere cyo muri kariya gace ahagana mu masaa 4 za mu gitondo mbere yo kumva ibisasu bya bombe. Amakuru avuga ko abahitanwe n'ibi bitero by'indege kugeza ubu bataramenyekana, ariko ibintu bikomeje kuba bibi muri kariya gace. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko mu gihe kirenga ibyumweru bigera kuri 2 abashinzwe umutekano muri Pinga bakomeje gutangaza inyeshyamba za AFC 23 ho ziri kongera ingabo n'ibikoresho muri kariya gace gakikije Mpeti hagamijwe kugaba ibitero ku mujyi w'ingenzi. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa abinyujije kuri X yanditse agira ati kuri iki cyumweru mu gitondo indege n'imbunda za rutura zihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongeyeho ko gusenya burundu iki kiraro bibangamira cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri teritwari ya Walikale nk'uko yabitangaje. Muri Lubero naho ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umusirikare wa FARDC yishe bagenzi be bapfa abagore. Ni umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yarasiye mu kabariko muri Lubero Centre yica bagenzi be babiri b'abakomando ahagana masaa 7 z'ijoro zo kuri wa gatanu. Ibi byabereye muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko ayo makuba yatewe n'impaka zishingiye ku bagore zaje gufata intera zirenga igaruriro. Imirambo yabishwe yajyanywe muri morgue mu bitaro bikuru bya Lubero. Avugana na Actualité.cd Lieutenant Colonel Kiwewa Mitera Alain umuyobozi w'ingabo muri ako karere yemeje ibyabaye. Avuze ko uwarashe yahise afatwa n'abagenzi be b'abasirikare hanyuma ajyanwa ku biro by'ubushinjacyaha bwa gisirikare bya Lubero kugira ngo hakorwe iperereza. Ibi byabaye byiyongera ku ruhererekane rw'amakosa akomeje gukorwa n'abasirikare ba FARDC kuva mu ntangiriro za Nzeri. Ku itariki ya 28 Nzeri umusirikare yarashe umugore we ikanyatsi. Nyuma y'iminsi igera kuri 2 tariki ya 10 Nzeri undi musirikare yishe umusivili hafi mudugudu wa Lima uherereye nko mu birometero 6 uvuye Injia Panda ukiri muri teritwari ya Lubero nkuko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma mu yandi makuru avugwa abayobozi bavuga ko byibuze abantu 39 bapfuye barimo abana bahitanywe n'umubyiganwa dutse muri mitingi ya politike yabereye mu majyepfo y'Ubuhinde muri Tamil Nadu, aho kuwa gatandatu abantu ibihumbi 10 bari bateraniye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukinnyi wa filime wahindutse umunyapolitike witwa Vijay mu karere ka Kalur ko mu majyepfo. Joseph Vijay Chandrasekhar yavutse mu mwaka w'1974 umukinnyi wa filime wanditse izina muri Bollywood. Hanyuma rero amakuru avuga ko igikorwa cyakerewe ho amasaha menshi cyane nk'uko ibitangazamakuru byabo byatangaje. Hanyuma hatangira kugaragara amashusho yatangajwe kuri televiziyo yerekana abantu bagwa igihumure mu mbaga y'abantu benshi. Minisitiri w'intebe witwa Tamil Nadu MK Satarine yatangarije abanyamakuru i Kahul ko abapfuye barimo nibura abagore 17 abagabo 13 n'abana 9. Yavuze ko abandi bantu bagera kuri 50 barimo kuvurwa. Satarine yongeyeho ko indishyi zingana na miliyoni 1 y'amarupees no kuvuga 11,000 ndetse amafaranga 300 y'amadolari Amerika zizahabwa imiryango y'abanyakwigendera kandi hazakorwa iperereza kuri iki kibazo nk'uko inkuru dukesha BBC bivuga. Umugabo umwe yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abahinde ani hanze y'ibitaro ko abahungu babiri ba murumuna we bombi bari muri aho hantu bapfuye. Ati umukuru yapfuye, umuto yabuze, abavandimwe banje ati muramukazi wanje ati bari muri ICU ati nkora iki uko yagiye abigarukaho. Vijay yanditse itangazo yanyujije kuri internet ko umutima washenguwe kandi ari umubabaro n'intimba bidashobora gusobanurwa. Yangarishije imiryango y'abapfuye anasabira gukira vuba abari mu bitaro. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yatangaje ko ibyabaye ari ibyago kandi ko bibabaje cyane. Mu butumwa yanditse kuri Twitter cyangwa se kuri X
ati impfu nk'izi ntabwo ari ibintu bidasanzwe mu Buhinde, kimwe mu bihugu bibiri bya mbere bituwe cyane ku isi, ndetse muri uyu mwaka honyine habaye ibintu byinshi cyane bibabaje nk'ibi, harimo n'ibyabereye mu iserukiramuco ry'Abahindu rya Kumbh Mela ndetse no hanze ya stade ya cricket nk'uko uyu Narendra Modi yagiye abitangaza. Dukomeje turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko byinshi cyane bikomeza kugenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko hagati aho ngaho reka tuganire kuri iyi nkuru nayo nimwe mu zikomeje kugenda zivugwa. Impamvu u Rwanda rushyigikira uruhare rwa Doha mu biganiro byo mu burasirazuba bwo hagati. Qatar ifite ubuso bwa kilometero kare 11,581, urebye uko ingana ni ntoya cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko irubashywe muri aka karere biturutse ku ruhare rukomeye cyane igira muri diplomasi yako, yakira ibiganiro by'amahoro, igatega amatwi abo ibindi bihugu byashyize mu kato, ikerekana ko ishobora kandi gukemura ibibazo byananiranye cyangwa se byirengagijwe. Amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye n'abatalibani i Doha muri 2020, ihererekanywa ry'imfungwa hagati ya Amerika na Iran n'ibiganiro biganisha ku guhagarika imirwano mu ntara ya Gaza muri Palestine, byagaragaje ko Qatar ifite ubushobozi bwo kuyobora ibiganiro by'amahoro kugeza bitanze umusaruro ishingiye ku ihame ryo gutega amatwi buri ruhande. Ariko kandi uruhare rwa Qatar muri gahunda z'amahoro ntizibura imbogamizi. Kwakira abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa Hamas i Doha byatumye ingabo za Israel zigabaho igitero tariki ya 9 Nzeri 2025, bituma u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi cyane byamagana ubu bushotoranyi. Na nyuma y'iki gitero, Qatar yiyemeje gukomeza inshingano yiyemeje kugeza ku mpera. U Rwanda rwagaragaje ko rushyigikiye uburyo Qatar ikomeje kuyobora gahunda zafasha akarere kubona amahoro, rusobanura ko aho kugabwaho igitero yakabaye ishimirwa. Tariki ya 17 Nzeri, ambasade y'u Rwanda mu ishami ry'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga i Geneve mu Busuwisi, Urujeni Bakuramutsamanzi, asabye ko akanama kawo gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko hafatwa ingamba zigamije kurinda abahuza nka Qatar, ababibasira bakajya babiryozwa. Ati turasaba aka kanama gutanga ibitekerezo ku ngamba zafatwa mu kurinda abahuza ibihugu bigira uruhare mu buhuza no kuryozwa hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Kure cyane y'uburasirazuba bwo hagati, u Rwanda ni kimwe mu bihugu bishyigikiye Qatar. Tariki ya 18 Werurwe 2025, Doha yakiriye Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi mu biganiro byo guhosha umwuka mubi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Bigaragaza ko Qatar idahangayikishije akarere iherereyemo gusa, ahubwo ko yanafasha Afurika mu gukemura ibibazo ifite. Politiki mpuzamahanga y'u Rwanda yubakiye ku nkingi eshatu: ibiganiro, ubusugire no kurinda abasivili binyuze mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique, Repubulika ya Centrafrica no Sudani y'Epfo, kwakira abimukira n'impunzi. Iki gihugu cyagaragaje ko mu gihe habayeho gutahiriza umugozi umwe nta gishobora kunanirana. Ubuhuza bwa Qatar buhura na politiki y'u Rwanda. Ubwo ingabo za Israel zarasaga i Doha, u Rwanda rwagaragaje byeruye ko ubusugire bw'igihugu bukwiye kubahirizwa uko itegeko mpuzamahanga ribiteganya. Rushimangira kandi ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara muri Gaza bikomeze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agira ati bigaragaza ko turimo tugendera ku mategeko mpuzamahanga asa nk'ayahungabanye, ku buryo hari abakora ibyo bumva bidakurikije amategeko mpuzamahanga, kandi Qatar yo ikaba ari igihugu cyagaragaje ubushake mu guhuza abashyamiranye, haba iburasirazuba bwo hagati bwa Kongo n'uburasirazuba bwo hagati muri rusange. U Rwanda na Qatar ni inshuti nyanshuti. Uyu mubano ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi ndetse no guteza imbere urwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere bwifashisha indege za gisivili. Nyuma yo kubona icyerekezo u Rwanda rufite mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere, Qatar yiyemeje kwifatanya narwo mu kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, igashoramo 60% by'imari yose ikenewe. Uretse koroshya serivisi, iki kibuga cyitezweho gukurura abashoramari benshi. Qatar kandi ifasha u Rwanda guteza imbere urwego rw'umutekano kuko yatangiye kohereza abofisiye bayo i Kigali bungura abapolisi b'u Rwanda ubumenyi mu kugarura ituze n'ubundi bwabafasha kuzuza inshingano zabo muri rusange. Qatar n'u Rwanda ni ibihugu bito, ijwi ryabyo ryumvikana binyuze mu gufasha ibindi bihugu gukemura ibibazo. U Rwanda rwibanda ku kubungabunga amahoro no mu bikorwa by'ubutabazi, Qatar ikibanda ku buhuza ndetse no gutega impande zombi amatwi.